It-tfal rikoverati fis-swali ta' Wonderland, Fairyland u Disneyland sabu sorpriża tistennihom, ikel sustanzjuż u rigali. Dan b'inizjattiva tal-Kok Malti Sean Gravina u li sabet lajnuna ta' supermarkets u negozji ewlenin. Idea li kif spjegalna Sean Gravina nibtet is-sena li għaddiet. L-idea ġiet mis-sena l-oħra minn xena li kont rajt fuq television u ġejt inspirat minn hemm. Provajt namela sena l-oħra iżda kien viċin wisq lejn il-miliet u ma stajtx. Dis-sena ħsibta minn qabel u bdejt nibni t-tim tiegħi minn November, jiena flimkien ma' Fran ġejna bil-menju. L-ikel issajjar mit-tim ta' Sean Gravina li fost oħrajn inkluda ikel gluten free u frott. Blajnuna ta' bosta persuni, l-Wards irċivew television ġdid u PlayStation 4. Mhux biss għajnejn it-tfal xelu meta kull tifel u tifla ingħataw rigal. Kenna Playmobiles, kenna train sets, kenna diversi. L-iktar importanti kien il-gender tagħhom u l-età. Ħalli nipprova nolqot kemm jista' jkun 60% mill-tfal ikunu nisa, girls, jiġifieri ħsibna lihom ukoll. Ġibna wkoll perfumes għal girls u għal boys. Kienet attività li nesit xi ftit id-tbatija tal-familji li se jgħaddu l-miliet fl-Isptar Mater Dei.